26-28. A idemo na specijalnu muzičku rundu. Pozdravite Cezara Garciju. Idemo. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante. María, María, eres la mía. San Martirio, parece verdad. María, María, Sofía, parece mía. Un pasito pa'lante. Opa! Dobro večer, Cezare. Au, hvala. Cezar u svom stilu peva poznatu pesmu. Ko se prvi javi da kompletan odgovor osvaja ovaj put 4 poena. I krećemo. Na te mislim kada zora sviće, na te mislim kada svane dan. Jel da? Kako se zove pesma? Kako se zove pesma, bajde? Na te mislim. Dobro. Ne, Konačan odgovor mi treba. na te mislim. Na te mislim. Na te Je li mislim to- kada zora sviće. Tradicional. Tradicional jeste, ali ko peva? Jeste, jeste. Tradicional. Samo što nije. Samo što nije. Nije. Znate da su propozicije takve, da Neletov tim osvaja 4 poena. Neka ništa nismo Jeste radili. tradicionalna pesma, zove se Fijaker stari. Aj, vi, Tu pesmu nam je pevao Cezar. Hvala ti, Cezare, bravo. Fijaker stari, ulica luta i sobom nosi zaljubljeni